uhlenge kwaze kwatofika lana ngelinye ilanga wangendela umusa ngithi ngihamba ngendlela lephambene wangigcoca wangibuyisa endleleni ngiyayithanda inkosi ngiyambingelela nonke bazalwane ngiyathanda egameni likaJesu ngize ngicithe isikhathi sitoya evini ngithanda ukukhuluma ngalesi sihloko lesithi shake well before use vumela kunyakathiswa ngembi kokuthi usentshentiswe ngoba kunebungoti bekuthi unathe umuthi lobhale shake well before use ungakalishake ibhodlela ungahlelela elanga usinawuthi uyawunatha lo muthi ucabange ukuthi awusebenzi ngoba awukayendi lento labathe yende so kubalekile ukuthi wende lento lekufanele bathi yende kuze kubonakalise amandla alento loyisebenzisayo ngesicithe isikhathi sitoyivini sitovula kuGenesis 37 Genesis 37 verse 5 Ngicela ukuhlalela ngakufundela Ngalelinye ilanga Josefa wabhuza wathi nakabatshela la verse 5 Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Verse 6 He said to them, listen to this dream I had. Okay. Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, do you intend to reign over us? You will actually rule us. And they hated him all the more because of his dream and what he had said. It's chapter 19. Verse 19. Here comes that dreamer, they said to each other. Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. 27. Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. So when the Midianites merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. Genesis 42 verse 5. Verse 6. Now Joseph was the governor of the land, the one who sold grain to all its people. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Where do you come from? He asked. From the land of Canaan, they replied, to buy food. Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Then he remembered his dream about them and said to them, You are spies. You
You have come to see where our land is unprotected. No, my Lord, they answered. Your servants have come to buy food. We are all sons of one man. Your servants are honest men, not spies. That's a cut to see Job 2 verse 5. Job. Yeah. Verse 5. But stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. But stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. Verse 6. The Lord said to Satan, very well then, he is in our hands, but you must spare his life. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted John with painful sores from the soles of his feet to the top of his head. Job 42 verse 2. I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, bazalana lana kusho sisithola indvodza lenjobe, indvodza yemaphupho. Ithi mayikhula iyaphupha. Ithi mayiphupha ngaleli ilanga uhlala phansi nabomnakabo nebatali bakhe uyabachazela ukuthi iphupha ngibona tikanye leti 11 na ngokonke bese kuyangikhothamela kwabese kunabahlaleli kahle lokho babese bathukuthela wathi babakhe usho ukuthi thine ngaleli ilanga sidobe sesishiya konke sibese sokhothamela wena babese ngamphathi kahle wacasula lelilanga bomnakabo babethe bahlangana ehlathini basinabahlangana babeka icebo lokuthi njengoba nayo indodza emaphupho ihlala iphupha kufanele kahle kahle sibese simeni kanjani. Lelinye ilanga Jobe athi uyahamba uyababuka babakhe amthume ukuthi akahambe ubabuka wasinakathi uyafika usasonzela babese bahlangana babeka icebo lokuthi ngcono ukuthi simane simbulale sizobe sesiyamthatha simgcobisa igadi sokhomba bavu ukuthi vele mntwana wakhe nakamthandzako soshonile akasekho. Basibasa senjalo wabese kuba nalomnyama wathi singambulali asimthathe simfake emgodini sibese sesiyamnikela lapho tobese uhlala khona lapha. Kwasi lomnyama wabo khona lapha bomnakabo wathi masimthatheni ngcono ukuthi simthathe simthengise. Kwathi nabavumelana ukumthengisa kwafika isikhathi bamthengisa wahamba wohlala kwelinye live wafika kubaba wakhe nale ngubo yakhe bekayigcobile bamnika bathi Jobe ushonile. Kwaba lokho-ke kwababuhlungu empilweni yababa wakhe wakudlulisa wakutshela ukuthi umntwana wakhe sowudlulile emhlabeni. Wahamba Jobe wayohlala kuleli live lelo-ke wasinakahleli akuzange kube mnanzi behlile diliwo behlile buhlungu washayeka wasebenta matima eveni la lelingasila kubo kwenteka konke lokubi kwenteka konke lokubuhlungu kodwa wahlala emkhoneni kaNkulunkulu akazange alahle konke wakazange afise ukutibulala akazange acabange kuyenta into lembi wahlala wabeketelela tonke timo letikhona letimehlele empilweni yakho nawe mzalwane sasekhona kulena ndzawo ngendenge ukhona kulesimo lesoke uyabona ngathi tinda tihambi kahle khona lekungalungi khona
Joseph wahlala nalome Timothy mvukela akazange futhi amquestione uNkulunkulu akazange futhi acabange into letimbi ngasikhathi ususahleli ubone ukuthi phela manje angisakwazi ukuthi kufanele ngiye phambili noma ngiyemuva kodwa mawumthemba uNkulunkulu malithemba lakho likhona kuye uyahlala noma isimo singavumi uyahlala uhlale uthembe kuye ngoba yena ngayidisi inkinga lengana solution wathi nase atshela noma lenyelanga ukuthi akayakhe emkhumbi bekakwazi ukuthi ngalenyelanga ntobe sekuvela imvula lenkulu lento bese iguguza konke wawese uyakha emkhumbi before imvula ifika so nakulesimo sakho lokubene naso uNkulunkulu uyazathi futhi uNkulunkulu uyavuma ukuthi sathane angenelele empilweni yakho ngathi kumbe akekho athule ngoba kufanele ukuthi uvivinyeke kufanele ukuthi ushayekeke kufanele ukuthi unyakatiswe kuze kubonakalise ukukhona kwakho kuze kubonakalise ukuthembeka kwakho kuNkulunkulu ngabe Joseph akazange avume ukuthi amelane nazo zonke letimo angathi ukuthi ngabe namhlukuphi angathi usibona ngabo ngabe bagcina njani ngoba ngalenyelanga bathe nasebakwendile konke lokubi bakosa ukuthi kufanele baye eveni la khona Joseph basinabafika wathola ukuthi uNkulunkulu ngoba yena uhlala nehlelo ngathi ngoba yena uhlala planele okungcono ngathi basinabafika kuleyo ndawo bafike bathola ukuthi Joseph ase uyinduna kuleyo ndawo sesiphathi mandla sakuleyo ndawo konke kudla sekuthengiswa nguye wabese wenda licebo lokuthi njengoba bethe kutothenga la ndobe sekubanika kudla kufaka nemali phakathi bathi nabajika babile emuva bafike endini umuntu nemuntu asinavula lisaka lakhe wafike wabona ukuthi kunemali phakathi babutana ukuthi kahle kwendakaleni khona into le-wrong esiyendile bakosa ukuthi ngalenelanga ufuna abajike babuyele emuva bathi nababuyele emuva bafike bathola ukuthi kunaJobe wathi disebentitama bathatheni bageze bangenisendlini bageza bangena endlini bahlala badla basinabahlala badla wendeka ukuthi dabuya tidondo bakhumbula konke lekendekile kwafezeka konke bakhumbula ukuthi kwaba neliphupho lewalikhuluma sasemncane labe selephupho namhla liyendeka namhla ngibo lasebakhothamele emnakabo namhla ngibo lasebakumnawo bayocela lisindo nanamhla kuseni isumzalwane waphelela amandla beketela kulesimo lobukane naso kunedimo sinasihamba endleleni tiyasidinzetela sithi nanoma esikhola sibone ngathi kukhola wethu akusebenzi kanti uNkulunkulu uhlala nehlelo ngathi uyasivumela sinokuthi sendeke njengoba wasivumela ukuthi sendeke nakuJobe sathane wamcela Jobe kuNkulunkulu wathi hayi lo muntu ukhonza ngoba umnike konke lokukhona emhlabeni ngicela ukuthi uma unikela ngabe ngomhlasela kancane soke sibone ukuthi angeke ayishiye yini indzawo yakho ngabe uNkulunkulu wamniketa lelithuba wathi ungenda konke kodwa ngicela ukuthi ungawuthinzi umphefumulo wakhe sona namhla ekuseni bazalwane ngiyathi ukuthi lo hleli khona ngenteke simo asihambi kahle ngenteke ekhaya akuhambi kahle ngenteke impilo yakhe ayihambi kahle simo sekuphila sikho kahle emshadweni kuyagenza umsebenzi awutholi nanoma ukhona emsebenzini kodwa kunezinto letingahambi kahle ntetomemethela namuhla kuthi kunemandla leligama liyaphila ntetomemethela namuhla kuthi lo Jesu simkhonzako akanamahloni ngathi unelicebo lelihle ngetimpilo tethu ngiyathemba ngiyakholelwa futhi ukuthi nalesimo lokubane naso namuhla bangasawela mehluko uNkulunkulu ngoba uthi na unyakatisa ukwazi ukuthi uma unyakatisa
ngangena umuntu esibhedlela ngathi ngisahleli esibhedlela kwatholakala ukuthi ikhayisi bacabanga ukuthi unebeseshoni lekoze esibhedlela nabafona bathi abangathi ngahlala ngasikhathi eside esibhedlela ngafikela ngaphelela ithemba ngibona nalesimo lempukane engasokuthi kude mehluko lobakhona ngahlala kude mehluko lobakhona benginesilonda lesingapholi ngizame ngayo i-process lekhona emhlabeni kodwa ayinathembisi ngalungu ngasisehleli isikhathi eside ngenteke 6 months bengiyelanga ngathi udokotela ngicela ukuthi ungikhiphe ngihambe ngimuke wathi why ngathi ngiyayibona into ngihlalela esibhedlela ukuthi ayikho wathi nginkinga ndokunika i-option yokuthi uma ungikhipha uyahamba ekhaya ngadohlala kude la sibhedlela ngathi akunankinga noma ngingayita everyday ngahamba ngaphuma ngamuka angizange ngifike ekhaya ngento lutho angizange ngisebenzise lutho ngeza ngayo yonke lento bebakutshele ngayo esibhedlela kodwa angizange ngicede na 2 months ngisekhaya ngabuyela esimeni yonke into yaba right but ngisesahlela lapha esibhedlela bengahambi kahle yonke into bengalungi lutho kodwa angizange ngamlahla uNkulunkulu so ngimela abazalwane angeke into ngidudela kodwa ngithethe ngitshela ukuthi inemandla lento yaphila ngimbonile lo uNkulunkulu aphila kimi ngiyathemba futhi ngiyakholwela ukuthi nakulesa sakho simo ngasantshintsa nakuwe ngasayendeka lokuhle akusekabi ledi uNkulunkulu isikhathi sakhe asase sibe ledi ngiyathemba ngiyakholwela ukuthi kulesimo lodlula kuso kutodlula konke kuthi nabhaka likokisi kube sekuthatha likokisi faka flower hlanganisa flower naletiyetinto lisinathi bhuqa lifaka entandla lithathe likokisi lifaka estofini libukane nemlilo lisina lapha emlilweni alishiriki lithi ngobe seliyasha lithi lina lapha emlilweni likhukhumuke libe kuleyindo lengcono lento sinayiphuma lapha abantu bayijabulele lithi nawe mzalwane namuhla kulesimo lokubane naso ungasithathi ngesimo lesitokuceda amandla ungasithathi ngesimo lesitokudukisa ekukholweni ngicela ukuthi uhlale ubambelele la ukhona khona licebo laNkulunkulu angelivinje umuntu hlala ubeke intende ngathi awuboni vumela lesimo sikunyakadise nawe ngalelinye ilanga utoba nebufakazi uthi bekungekho lula kodwa namhla ngikhona kulena ndzawo namhla kuyenteka dimanga empilweni yami namhla ngimile kulena ndzawo ngoba uNkulunkulu ukuvumele angathi ukuthi ngenteke ngabe ngangala linelanga ukuthi lento ntombi edilingo letingehlele empilweni angathi ukuthi ngabe kuphi namhla bekungeke kufezeke intando yaNkulunkulu namhla kumele kulena ndzawo into yokutshela mzalwane ukuthi vumela lesimo sikucinzethele namhla ngoba uNkulunkulu uletha lokungcono kunalolo kuplenile uNkulunkulu uletha lokungcono kunalolo kuhlelile hlala noma ubona kungavumi hlala noma ubona ujikela abangani hlala noma ujikela bemndeni uhlale emthandazweni uhlale ukhuleke uthi wena Nkosi uyati wena Nkosi wangathi ngakadalwa wahlela khona ngempilo yami namhla ngiyati uthi lesimo lempukane naso ndosinqoba egama likaJesu lesimo lempukane naso sitondlula ngoba wena uNkulunkulu awehli mahala live lakhale ehli mahala lifike uNkulunkulu libe ngumthomanhliziyo empilweni yabantu live uNkulunkulu linemandla yakudalula nalolo kubanga sakunasolution uthi mawuvuka ekuseni isolution ikhona uthi mawulala ungakudla uvuka ekuseni kudla kube khona ngiyathemba ngiyakholela namuhla uthi ukhona kulena ndzawo unento thitelo efisako unento thitelo hlala uyicela awuyiboni enteka kubuka ngathi ngeke lutho kodwa namhla ngilelana dokutshela ukuthi hey inemandla lento lesihleli kuyo akunamahloni kumaphambi kwakhe ngikhulume ngaye ngoba ngimbonile
utondlula lobuhlungu lobukene nabo utondlula letinkinga lodibana ngaziqhamuka left and right titondlula akukho simo lesiphemane empilweni yabantu ethi ngoba thine bantu sibese sithanda kusheshe sigive up and nalo ufuna give up khona ulale kufuna kwenteka khona uthi no ngihleli 5 years kulo mshado kodwa umntwana solokide ngiyathuka kwenteka konke mara namuhla ngikutshela ukuthi uNkulunkulu uyayibona icase yakho wahlala simo sivuma singavumi wathandazana lenyelanga wathi Nkosi akumane kube kanye umkhumbule manje ngisayilenze phenina kubo yonke lokuchukuluda lekubukane nawo nanamhla ngithi leyana kinkinga akenyalo sisato sukuma semthandazweni uyothandaza ukuthi Nkosi ngicela kuhlala noma simo sivuma noma simo singavumi ngicela kuhlala kuwe nanoma idimo tinyatela tinshaya ngicela ungayishiyi indzawo yakho ngicela kuhlale ebukhoneni bakho yithi nakulesimo namteseni sidlula vumela uNkulunkulu akunyakadisa ngiyakuthembisa impilo yakho itoba impilo lengcono impilo yakho itentshintshi tshitshele kulokuhle ngiyetana noma nini hlala ulinzile ngato tonke tikhathi uthi uNkulunkulu wesikhathi nelanga sikwadi masihlale silinzile njalo so namhla kuseni imessage yami ithi vumela kunyakadisa kulesimo lokuso vumela uNkulunkulu akunyakadise ngoba yena akalethi inkinga lingana solution hlala ngathi kumbe akwende kulutho uhlale nje emanyeveni uhlale kulomlilo ususafeli lomlilo uve ukuthi ngiyasha mara ngalenye ilanga kutophuma something labatoyithanza kutophuma something lentosinalo mina ngikuwe emuva ngisho ukuthi hayi mani ngisuka kude nalo Nkulunkulu ngisuka kude nalo Jehova unemandla ebukhoneni bakhe unemandla kudala uNkulunkulu unemandla kuto tonke timo letekako ngoba yena yasithanza bazalwane baziwanikela kantodzana yakhe letele yodwa ngoba afuna ukuthi singabhubhi sona namhla emini ngisihlala kulesimo ngiyahlaleka nanoma ubukangathi akunawe out mara lelinye ilanga uyosinabuka emuva uhleke kancane usho ukuthi ngabe angizange ngihlale angathi singabe ngikuphi usinalo ilanga uthi buka so pregnant noma bakutshela ukuthi wena ngawuzubathole abantwana umbuke mntwana somtele sekakhona la eceleni kwakho usho ukuthi Jehova ngiyabonga kulesimo lowangidlulisa kubo namhlanje khona ngoba wena wakwehlisa lokwehlisa empilweni yami akunamahloni ngawe simakathi la ukhona akunamahloni kumaphambi kwakho uNkulunkulu ngikhulume ngoba ngikubonile empilweni yami ngikubonile simakathi wena timanga empilweni yami namhla kulabazalwane Nkosi letha livi lekuthi asihlale kuwe impilo tethu ngetiphindze futhi tifane impilo tethu titoba ngcono kuko konke lesekwendekile ngisihlala kuJehova malahle ithemba sekuseduze la siyakhona ngicela ukuthi sibe ngetinyawo sibe sesiya emthandazweni babe Jehova uthembekile singathi sezulu uthembekile ntwana laphakade uthembekile seminanini uthembekile ngakanga Jesu umuntu bavula kuvaliwe ongayinteka ibantu kuyenteka linemandla liyaphinda ngalo siphula amajoko nemaketane ngalo siyanqoba ukuthi ntonkathi kumnetikoti akumenyetele khona timpilo tethu akumenyetele khona timali tethu akumenyetele khona kuphila kwethu akumenyetele khona mshado wethu akumenyetele khona abantwana bethu akumenyetele khona impilo tethu tavalelela sibheka yonke impilo yobumnyama ayinamandla ayinasabelo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha babe siletha bonke kuwe ngoba wena uyincaba ulidwala lempilo njalo uJehova lemaguguki uJehova lenta
Jesus' name we pray. Amen.